यूक्रेन कीप स्टेशन द ट्रेन तोंगनबा होनबा इंडियन सिंह फूरगा तांथोरखरे यूक्रेन द लेडिबा इंडियन एम्बेसी की इंस्ट्रक्शन मतुंग इन्ना इवाकुएशन दमक कीप रेलवे स्टेशन द ट्रेन तोंगनबा चटखिबा इंडियन महिरोई सिंह ट्रेन काखदहनखिद्रे चैना फूरगा तांथोरखरे हाइदे इंडियन एम्बेसी की इंस्ट्रक्शन मतुंग इन्ना कीप की तोंगान तोंगानबा मेडिकल कॉलेज अनीदा तंबा महिरोई चहुंगा यांखैना वेस्टर्न यूक्रेन की उजराहोट नत्रगा लिवाइपता ट्रेन तोंगनबा गाइरगा लैखे अदुमकपु मफम अदुदा लेरंबा मियोइसिंगना मखोइबु चैना फुदुना तांथोरखिबदा नतना ट्रेन तोंहनखिदे यूक्रेन गी तारासेप्चेन्को नेशनल यूनिवर्सिटी एंड बोगोमोलेड नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी द तंबा महिरोई अमना फोंदोखिबदा इंडियन महिरोइसिंग अदु उजारोहोट नत्रगा लिवाइब द चनबा इंडियन एम्बेसी की माइकेदगी खंगनखिबने अदुमकपु रेलवे स्टेशन अदु यौबा मतमदा मखोइबु ट्रेन तोंहनखिदे महिरोइनी हाइना सक्ताक्लबा फाउबदा चैना फुदुना तांथोरखे पनबा याबदी यूक्रेन द लेरिबा इंडियन एम्बेसी की माइकेदगी कीप की मेयर न थमखिबा कर्फ्यू हांगदोखिबगा मरी लेनना कीप द पंदुना लेरिबा इंडियन महिरोइसिंग अदु यूक्रेन की कैपिटल गी रेलवे स्टेशन द चनबा खंगनखिबने इंडियन एम्बेसी न खंगलखिबा मतुंगिना महिरोइसिंग अदु रेलवे स्टेशन अदुदा लाखिबने यूक्रेन की माइकेदगिसु इंडियन महिरोइसिंग अदु इवाकुएशन की दमक अखनबा ट्रेन अमा थौरांग तौदुना थमखे यूक्रेन द लान नंगदुना लेरंबा मणिपुर की महिरोई कांगबु अमा रोमानिया यौख्रे यूक्रेन की वेनेत्सिया दा लान नंगदुना लेरंबा मणिपुरी महिरोई खरा था आसिगी कुनगा तरुक्ता बस टोंगदुना रोमानिया तमना थोरखिबा अदु ngarang ayuk anganbada रोमानिया की ngamkhai lansinduना हौजिक रोमानिया की बुचुरेस्ट सिटी की बास्केटबॉल स्टेडियम अमदा संगजफम लौदुना लैरे महिरोई कांगबु असिदा यावरखिबा यूक्रेन की न्यूजिन गोगेल स्टेट यूनिवर्सिटी दा एमटेक तमलिबी एलांगबम सुजिनाना पाउसे असिदा हाई मखोई था आसिगी कुनगा तरुक्ता वेनेसिया दगी रोमानिया की बॉर्डर तमना चंगलक्तुना तांग कुनगा तरेट की अयुक अंगनबा पुंग तरागनी थोइरोम तारकपदा बॉर्डर अदुदा यौखे अदुबु ngamkhai की गेट हांगलक्तबदगी बॉर्डर अदुदा पुंग तरेट लोम लेप्तुना लैखे सेल्सियस डिग्री -3 रोम इंगबा मफम अदुगी लामहांग अदुदा अहिंग चुप्पा अमा लेप्तुना लैखिबा अदुदा अवाबा कयामरु मायोकनखे मतम अदुदा इंडियन गवर्नमेंट अमदी एम्बेसी दगी सु पाउ निंगथीना फाउनबा ngamdabadagi India gi citizen sing adu amuka hena awabo oike tungda gate hanglaktumna Romania gi bus tongduna laklaga Bucharest saiba mafam asida ngarang athengbada thungkibane city asigi basketball stadium amada India gi citizen khara changjafam lawduna leirakhi Romania gi authority na makoi gi tumbada sizinna ba phaijukna singba firol chana thakna ba marang kaina pibi re adubu karamba matamda mafam asidagi India da purakadagi haiba chapchaba khangba ngamdre इंडिया की एम्बेसी का पाउ फाउनब मतमदा मखोइबु इंडिया दा पुरकनब स्पेशल फ्लाइट थारकपगी मतम चपचाब लेप लैत्री हाइना खंगलखि अदुम ओइनमक रोमानिया लैंगाकना इंडिया की सिटीजन सिंग असिदा नुमित हुमनी खक्तगी वीजा पीब मरमना हाइरिबा मतम असिगी मनुंगदा थोकनबा होनहौद्रबदे मखा ताना लैथबा याखिगदरा हाइबगी मिपाइबा पोकनरी हाइरे नाकलमरोमदा यूक्रेन की निजिन जेफोरिजिया कीपना चिंगबा तोंगान तोंगानबा मफम सिंगदा पंदुना लेहौबा मणिपुरी महिरोई सिंग अदुदी करंबा मतमदा मफम अदुदगी लौथोकदगी हाइबा खंगबा ngamdre हाइरिबा मफम सिंग असिदा बॉम्बिंग तोइना तौबा मरमना फोन नेटवर्क निंगथीना फंगदबदगी पाउसी असिगा पाउ फाउनबा होनबदसु यामनमक अवाबो ओइरे हाइरिबा मफम सिंग असिदा लैरिबा महिरोई सिंग असि चारा थंगनबा फाउबा फंगलक्त्रे हाइबगी वाकत कयामरुम पाउसी असिना ममांगदा पाउदम खिबा लैख्रबने हिराम असिगी मतंगदा मणिपुर लैंगाकना अखनबा मिजेंग चंगबिदुना इंडिया गवर्नमेंट अमदि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ता कन्न तक्सिनबगी तंगाई फदबा लैरे मसीदा सुनतना यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट असिदा विक्टिम ओइदुना स्पेशल फ्लाइट सिंगना इंडिया फाउबो पुरकनबा थौरांग तौरिबा मदे ममांगदा पुरखरबा महिरोई सिंग असि तोंगान तोंगानबा स्टेट सिंगी ओइनदे स्टेट लैंगाकना सिंदुना महिरोई सिंग अदु दिल्ली दगी मखोई मखोईगी स्टेट फाउबा हलखननबा थौसिल पाइखतखिबा लैख्रबाने स्टेट असिगी ओइनसु असिगुम्बा अखनबा थौसिल पाइखतपिदुना अवा अना तारबा लमदम असिगी महिरोई सिंग असिबु टेक कायदना मयुम यहोननबा अमदि इमुंग मनुंगना वाजरिबा सिंग असि कोखननबा स्टेट लैंगांगना अखनबा थौसिल पाइखतपिबा यामनमक तंगाई फदे यूक्रेन लानफमदा इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर की थौसिल पेनिंगाई ओइदे CPI बीजेपी न लुसिंगबा नरेंद्र मोदी ना प्राइम मिनिस्टर ओइरखिबा इंग 2014 दगी रशिया ना यूक्रेन की क्रीमिया प्रोविंस खुदुम चनख्रबा मतमदगी युमलोनबा लैबाक अनिगी मरक्ता उंखनबा हेलकपनी हाइबसी पॉलिटिकल एनालिस्ट कयाना यानरबा वाफमनी हाइना मणिपुर स्टेट काउंसिल CPI की सेक्रेटरी एल सोतिन कुमार सिंहाना प्रेस दा थादोरकपा चेरोल अमना हाइरे
Cherol asina makha taribadi haukiba kumja 2021 gi anganbadagi Russia gi military sakti namthanaba honabada US na Ukraine bu North Atlantic Treaty Organization NATO gi member laibak ama ohenna ba honarakpadagi laibak ani gi marakta ungkhanaba helakpadagi Europe mahadeshta achouba lanjaw ama thorokpa yabagi chingnaba wafam kaya TV channel amadi print media kaya da phongdoknarakiba laikhrabasu India gi External Affairs Ministry Foreign Ministry na mangjongna section thorang lakhut hokdabadagi haukiba February 13 dagi Russia na Ukraine da landaba hokibadagi masing yamlaba India macha kaya na matam chana maramdamda hanba ngamdabagi khudongchadaba kaya mayoknabane mahairoi lising cha kaya gi awaba kharada oirabasu kohananaba India laingakna mission Ganga makada Hungary Poland amasung Romania laingaki mateng logduna mahairoi amasung thabak togduna leiba kaya India da puraknaba honaribadu CPI na thagatpa phongdoe tawbadabu laukhuliba khongthang adu Foreign Ministry gi asoiba thoksilni haina logdaba ngamde CPI na kaidongwai da suwathok ama bukhulai gi sakti na waroisin purakna bahonabada sagwatpa laikhide punna phaminaraga wakhainaba ama purakna bahonabada de sagwatkane loinana malemda santi purakna bahonabada party na soba thokdang logduna lakpa maramna sakti karamba NATO gi phirep mayokta India laingakna matam pumnamakta lepna bahonagadabane amaromda numit mangani helaklaba Ukraine gi lanfam asida India masasing tekta kaidana maramdamda halakhananaba Foreign Ministry na lan gi khongthangda thabak paikhanaba honabagi mathakta kangawnarba singda sel gi mateng pangnana bahonagadawane sel marang kaidabadagi hauji India macha kaya Ukraine lanmi gi bunker singda saidangpham logduna leibagi paudam taba phanglibasi yamnamak nungnang ningai ne makhoi sing adu Ukraine lainga katanaduna athubada tekta kaidana India da purangna ba CPI na Prime Minister da taksilakle Russia gi ally Belarus su Ukraine da Landabada Hakthengnana Yaoraklagani Haina Thajari Russia na Ukraine da Landabada masagi lam puthoktuna yamna chawna mateng pangduna lakiba Belarus ki dictator Alexander Lukashenko na Russian forces ki khumang chawchinba ngamdana leiriba phibam sida mateng pangduna Ukraine da Hakthengnana landana ba phirep laukhre haina Thajari ngasi dagi hogduna ahanba Ilyushin transport aircraft ama take off tawduna Paratrooper kaya Ukraine da thadargani haina chingnare masigi matangda khwaidagi noba paw ngaiduna leire Belarus su Ukraine da Landabada Hakthengnana yauraba yai haiba report sing si ngarangdagi thorakibane report singi matungina Belarusian troop sing Ukraine gi capital Kyiv natraga Zaitomir area da thajinanaba honaba yai haire report adu kadai phawba chumbanu haibadu khangdokpa ngamdre adubu Belarus ki military na karigumba thabak kharadi chathare haibagi khudam sing phangle Belarusian opposition gi media na campaign ama launch tawduna lan asida Belarus yaudana ba warning tawkhe yamna maru oiba Belarusian airborne commander oiramba Valery Saksik na thadokhiba video amada marup mapangi mari leiba leibak amagi mayokta lan songna hanba aina yadba order sing asi Belarusian paratrooper singna inbiganu haina appeal tawkhe ngarang Belarus sinbathungna micham lising kayana lan gi mayokta protest tawkhe Ukraine gi presidential advisor Oleksiy Arestovchuk nasu Belarusian military alert laikhre haibagi khudam kaya phangli haina phongdokhe Belarusian media dagi khangba matungina laibak asigi armed forces asida military personnel lising nifuga mangarom amasung civilian employee lising kunlom yawi haire Arestovchuk ki mot matungina taseng lan sokna bangamgadaba Belarus ki personnel masing si lising taragataret khaktane maramaduna makhoina Hakthengnana lan yauksilaglabasu Russia na tawba mawong adugumbadi oiroi haire Russian President Vladimir Putin na hukibatang kungamari da Ukraine da landabagi wafam laukthokpada madugi maram mayam pikibaduga yamna manaba mawong da Putin gi khongbu oiriba Belarus ki dictator Lukashenko na Ukraine da Belarus machasing hingsa yamna mayoknare amasung Belarus ki mayokta terrorism gi thabak chathagani haina Ukraine ki halakle haina phongdokhe masagi phampaiduna lainabagidamak Putin gi mapan tangliba Lukashenko asi landa Hakthengnana yauba natana mahaki atai upay amata leite haina Ukraine gi hanagi defense minister Andriy Zakhorodanyukna phongdokhe expert singna phongdokpa matungina Belarus na landa Hakthengnana yauba matamda maduna thoidokpa chaitheng piningai di oide adubu lan asi hena pakthok chawthorokpa haibadudi oigane Russia na midyeng thamdaba Ukraine gi awang nongsu area da Lukashenko na mahaki lanmi sing thajilakpa yai haire aroibada tabiriba pumnamakpu thagachare